Ai rānei e tika ana te whakatau ko Kingi Tūheitia te Kingi Māori o te motu. Hei tā David Rankin o Ngāpuhi e hara a Kingi Tūheitia i te Kingi Māori o te motu whānui, nō reira kua tuku tono ia ki te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua tau he kreme e wero ana i te mana o Tūheitia ki te kawe i te taitara Kingi Māori. Engari kei te aroa hau ki te Māori o te kingitanga. Ka pewe, me, ko mutu tarātou ki te kingitanga, me hui tātou ki te whakamoi i te taonga nei. I whai muri ake e nei kōrero i te whakatau kreme nā tēnei uri o te mata rahurahu, e tū nei ki runga i tōna kotahi ki te whakatakoto i tēnei wero. Tū mai a kisma me ono ho, nā ka mea ana rātou, nā ko Tūheitia te Kingi Māori, he kingi mo tātou te ngā iwi katoa. Ka taku pātai ki ngā Māori no Ngāpuhi, no Ngāti Porou me ngā iwi katoa. Nā, ko Tūheitia o rātou kingi? Mai rā noa mamai tākerei e tautoko ana i te kingitanga. Engari i roto i ngā tau kua kitea e ia i te rereke. Nā, i tēnei rangi, ko kore haere, te āhuatanga o te whai whakaro, o ngā mana o te motu ki te kingitanga, te katoa o rātou ki hei. I kōrero mātou ki e te atu anō o Tainui, kua roa e tautoko ana i te kingitanga. Hei tā rātou, i roto i ngā tau kume mo te mana whakahaere i a Tainui, kua kore aro i a rātou, mena kei te ara taura, kei te kauhanga nui, kei te kingi rānei. Ai, well, e āhua po he ana rātou. He kingi ana he mo te rohe potai a Tainui. Engari, ko tētihi o ngā whakahe a David Rankin, kei awai te taringa o te kingi. Kani tako matu, ka rongo ngā kōrero e te tabloids me ngā bad press, ka te korokera Tūheitia, me tana Rasputin, me tana mete a Tukuroirangi Morgan, you know? Oh man, e mahi nana ki ana te korokera. I tono atu mātou ki a Tukuroirangi Morgan me e tehi atu ki te whakahoki mo e nei wero. Ko tā Tuku Morgan ki a mātou, ko wai a David Rankin. Engari, ahakoa ngā whiu kōrero i Wainganui i a Waikato Tainui, kua kite ngā hua i roto i wārātou mahi whai pakihi, i te rāwiki, i tūtahi te kiingi me te premier. The movement's been around a long time, and in the end it's essentially self-appointed. A number of tribes agree that, and they went and collectively decided on that position. He's free to challenge it if he wants to, but it's a matter for him. A te wā ka kitea mena ka hu mai he hua a te kreme a David Rankin i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Roihana Nuri, Te Karere.